Atienven jako lijepo prolazi, evo prigode za domaćine i pored. Još jednom Atienven brži od Datkovića, još jedan lijep dribling, trojica igrača, traži se igra. Prolazi Atienven tamo kroz sredinu i to dosta lako. Na desnoj strani je Faruk. Dva stopera i dva zadnja vezna u toj prvoj fazi izgradnje igre, ali ne treba vam nikakva formacija kad imate Atienvena u ovakvoj formi.